Omurkasese Rade Museveni ajikora mu kishayi kya Nyakasanga Salute A Nyamwamba Division Kasese Municipality. Okwo President yaraganisa okugaruza hegari yo mwika no kubombekera ekishayi ky'Enyonyi. Egari yo mwika ndende kugaruka mu gikora. Egari yo mukeyi hatararo tugende sima kuyera malayi mu kigere mona. Watandikire maraba tuatikire Kampala tugenda kurula mu tujja kuyiga. Twabisuka maraba tubirike Kampala aje tukarule bulu ekitefuka raha twabendokera. Betukulu tujja kukora emyaka standard gauge. Aliyo eno tukidisha kora emyaka eyo nolanga habulu kabisenenge yakera. Kahura hiyo kama na president wa Kenya kwa hapo kule gari ya myaka. Mali ni tuagana president wa Kenya tukakania kwa kugendo kwa Israeli hiyo gari umuchi emyaka. Israeli tugenda kukora Israeli chikoto hano pecha kitozele hoimi. Ekisa turojendege haiko kira kitu kwa chini na tusebo ngechirenge kitu akoli ya hoima. Kawaza cha hoima haba majuta garuni. Mtu asizane cha hoima haba mabuta wale hiyo. Wetu teno kwa chini hano haba ibyo uramuzi. President Hona yaraganisa okora oruguuto rwa Kikorongo kuzabwera no rwa Kasese kuza Kirembe n'ezindi. Kugenda Kikorongo kugenda bwera tukakora basiskara tugenda barkamu gukora hati. Enze mudaye yigoto Kikorongo ne bwera mutwakolayo chokaya masanda elpaka etakata saya konayo. Oruguuto rwa Kasese no kugenda Kirembe timaha kulibeti na tukozere kurali siskere tukabarkamu tukora. Olukaya tukere Kirembe rwo mutabu mwana mutwakolani sija sina rolerote chokoro mabi baberisanga na rutukene rukokotea. Hati kuri ubusozi tukakora uruguuto rwa Mundumujo fotofoto. Omabetra abikende mundu muyo twabiro korenzere yinga kabarone James Mbahimba chairman wa NRM Omurkasese district yayanjura president mwahabira kuteganisa abaturo mu district okora emirimo yabo kandi Museveni yabahamatsiko ngo nibija korwa. We have unresolved conflicts on land in the areas of Rehingo, Ngoko, Kabukero and many others. Your Excellency, we have a problem of an established camp of internally displaced persons or people who are displaced by the floods of River Nyamwamba when they swept their homes. Beto ya mataka hivi nienda hata nienda na prime minister kwa kibuni wale tukomea. Ali ya mataka ndio kaisa prime minister na hapo ndio kwa sababu yake kama kukamea. Kama na compensation ya serikali baina wa mwini hivyo ndiende kutongole. Abasingira akaruru ka NRM primaries bakwasibwe bendera zabo nikwe president okugumiza mwakazo mu district ya Bunyangabu nayo kuronda ya Karuru. Gasha kwa Gilbert Mahanguzi.